Alis to ang tagargaraw mo dita si kamay ta. Yurnos mo ti mayornosan ka pumiksa to ti angin ni. Hintay kini iki Maria damdama ta baka napiksa ta angin. Nahuntay mo data amayo mo. Ta apay adamat yung maeksir ti lending ka madamala karo ti bagyo. May ta, listo man. Hindi jibi sangot ako. Sa batam da ji eksir ti lending ni. Apay gamit ta siya man ti isarang yung man. Kapapal. Neng ni mamang mo, ure ka ma'am ni mama. Agaman tay hulog na tay lending na tatangal daw ket maluman ni so nala ti awan ti hulog nan. Baka maabutang kampay ti bagyo ditoy. Ma, dati nya. Bagbagyo lagaro doon na pangkapela sur Inga gurdos ti gamit tayo ni pumiksa ti angin damdaman. Ang malamay tultulong yung ditoy balay. Pada kay data amam. Kan ana nga ba takder hindi takyo. Palapalong kata. Pakibagam to lat tagaro din neng doblein na to no maminsan ka kwa. Napudot ti ulo na ni mamang mo. Bagam doblein na to maminsanan When ma'am ibagak kinyana. Ma, awanan. Ti malaw jay agsingir. Ay awanan? Okay lang ba da jay acting ko anak ko? Ang kagad agurnusan ta ako. Baka pumiksa ti angin ni ka patikin ni Iki Maria. Listuan.